Laithana Shalkisa Sakang, TTADC Haponi Pashinti, Khumpui Academyo, Twlangmano Bagai Shaklai Zakoni, Eba Notice, Declai Zakoni. Abone Bushintino, Hassan Kabamo Shikla Shikli Dogno, Azimuni Lama, Rutugui, Haksan Pai Jani, Application Yapar by Mani, Day, Interview Bo, Ribane. Application Yapamani Law, Interview the Boy Shamon Kumo Mania Sigla Shikli Dog, National Company, Upro, Interview the result Shaklai No. Jorakolok Nashimoni Law, Tangai Shalkisa Sakang, Jerok Interview, Dikika, Prognimong Social Media War Viral Money, Yaba, Belay one of the Khengkha, made this Onkoria window, Bahaki, Sebok Manka, Manka, de Bahaki Viral Khengkha. Social Media War Jerok Interview, Dikika, de Sebok Manka, de Mongshijak, Prognimong Rock, Social Media War Viral Money Pulono, Hastini Shikla Shironi Bishikono, Tongkoma Tongkol Atmani. Boroni Kokshu Jamungka interview Mongsha Sinja Parati Kuma qualification Simsi Sungo Bahike Netanigani Borok Sebok Manak Laika Bahike via DLET Gri Borok Sebok Man Sebok Kaham Purizak Tongo Borok Tangi Manja Ni Kok Eklemani Bubagra Kok Rimani Kok Naria Hini Viral Kai Tonglemani Paisago Party Munti ADC Haphangni CEO Sige Jamatia Kok Matun Piskangok Khuk Khengkha Jerok Tlangzaka Borok No Direct Visitino Academic Qualification 9 No Interview Kaham Performance I Dok Borok Tlangzaka Shaka Fiaba Tabukbo Shikla Security Kawasimo Ataijak Mungsamil Des Yawoi Bahike Sebok Kaham Biet DLET Paisak Doke Manya Te Abo Bahike Quality Education Riban Tabuk Sumu Bahake Kokha Bani Boto Omohaise The Orison Khumpui Academy Annex Twlangmano Pore or Neochini requirement Tonka 100 tutors engagement clinic nei executive committee ni Siddhanto Nazak Bani Pore education department theke subject wise requirement dikha মানে ব সাবজেক্ট নিয়ে বসে জনা টিউটার না নাই আমাকে রিভিশন রিমানি পরে with the approval of the competent authority মানে education department ni EM bani pore CM jotni approval na gai जों recruitment process start khlaiya recruitment khlaine ni bangai ar niga PGT bani pore GT bani pore UGT post graduate teachers এবং undergraduate teachers তিনটা ক্যাটাগরি নিয়ে 100 জনা টিউটর্স না নাই subject wise gabano interview conduct hane nibangai interview boards nam jakka a interview board chairman te members joto dongo ngate borni supporting staff bu committee khlairi jakka bani pare borok interview board interview nakha namani pare borok on the basis of performance of the candidates in the interview borok merit list borok toiri khlaika as per the criteria as per the guidelines accordingly the interview board borok bono merit list borok submit khlaika submit khlaimani pore bono high authority ni thaniko submit khlaiyi process khlaiyi approval namani pore borno offer of appointment ni offer sarajak কয়জন আটক সাবজেক্ট আছে 100 জনা 100 জন আছে 100 জনা মানে পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার গ্রাজুয়েট টিচার এবং আন্ডার গ্রাজুয়েট টিচার তিনটা ক্যাটাগরি নি হাই যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার আর নিবা সাবজেক্ট ওয়াইজ দংফিयो যেমন কেমিস্ট্রি ফিজিক্স বায়োলজি ইংলিশ অমহাই যে গ্রাজুয়েট টিচার কথা সিম্পলি অল সাবজেক্ট নি বাঙাই না অবাকে খাইয়া না আর নিগতাবক जों যেটা রিক্রুটমেন্ট খাইমানি এডিসিগো जों তাবক এডিসি is mandated to provide quality education okay interview board runa sajaka je quality teachers ni जों recruitment khlaine appointment khlaine accordingly interview na jaka anga borni merit list toiri khlaijaka ar nigo jara qualifying kha jara kaham performance borni je marksheet borni je academic career abonon priority rogui selection khlaijak aro nigo need based mane sabone aro chakri tong sabone poribar chakri kri abo consideration khlainani scope khub kom tongo जों purely on the basis of merit no sangor nigo recruitment khlaijak na B.Ed DLED abono preference rinai hi जों aro nigo sajaka
বিএড বা ডিএলএড সারা কে ইয়া আমহাই কোনো গয়া কিন্তু বিএড বা ডিএলএড যারা গনা যারা টেট পাস খাইজা বরং প্রিফারেন্স নাই মানে আমহাই বঙ্গি মানো যে অনেকে বিএড বা ডিএলএড কোয়ালিফিকেশন দङ কিন্তু বরং কাহামকে পারফর্ম খাইমালিয়া বরং মাই আফান নিমাকা আমহাই বন kaham performance rignai borni jara academic career jara kaham khlaika borno priority